wenyu pasi. Afrika yetu, Afrika inaingua tunapahamasha mali zetu, warume na wakati wakomane ni wasikana kutikana walipoona kupinda uchachi yao yaki Afrika na Apostolic Church yakani wao aliwachomwa ni kwa kumana kisi mungaimu ya kuna kumbari kutimusa kamsi wa uchachi yenyu yaki Afrika na Apostolic Church yakabla na Yesu Kristo kwa chake chachi hainakuwa mwanamke wanyu asilamba na kafamudanga kisi lache wapa wakati Afrika na Apostolic Church Apostol wa Afrika jinokana wa hivyo achimba wasa wanuna kupila uchachi hao wala wasatu wapila jirani tena kusimuka wakumene wakazi wakomana ni masikana na kuya kuna kuberi kausi wa uchachi yenyu kuna hivyo achimba Afrika hapo Toropito. Nyangwe vana makemenzi vanga vari kuPioti uyai usunungurwe kunyanga uri mukemenzi wanga uri kuPioti uya usunungurwe chamo wani majuva wachero wasiri makemenzi uyai usunungurwe nokuti Pioti haisi chachi ino ndiyo chechi ya machachi chechi ya wakasara saka uyai wanda marume akamugovera uya uzogamuchizwa muchachi yako amatako tiri kudaro kuti wanda marume wakamugovera uya ugamuchizwa muchachi yako kuna muferi uyai musunungurwe mangwana mupinde kusanjwa uyai wamwe vari kuuya uyai musunungurwe chero muri makemenzi chero musina makemenzi uyai Tora tikisho.
Maafrika yetu waliwaikuya uyai mukawanga saruka fambai biwati haisi church uyai musulungu waipi biwati haisi church laka papa titizo toka chuma saka uyai musulungu wapangani Kiira timu alifa kanoko kusango Mozambique huya ukamshi kwa mchechi yako asha timu alifa anopa Mozambikano nanzi na wapangari wako huya ukamshi kwa mchechi yako famsi frandi hapa famsi franda na Igreja Africana Igreja Apostolica Africana. Viva Igreja Apostolica Africana. Kurakuti pambelini si African Apostolic Church. Hii ndiyo kanisa ya Mungu imetoka mbinguni. POT hapana kanisa. POT ndiyo kanisa ya mwizi wametoroka na watu wa Mungu. Hii ndiyo kanisa ya mzuri ya Mungu imetoka mbinguni. Kurakuti POT haiti church imbafa. Wano sungisa wame. Wano wakanisa chechi kumingakani kwayeno church. POT inoisa zinuzese kuti zirasike kutokera kumashure wanashiswa matareti mwazo washisungishwa mutemo wa apostolo wa Afrika asungisa wame Afrika saka POT haiti church saka huya imusulunguzwe Jimwari wadipa Ase Wakutitimuna Wanade
vanhu vari kuuya kabisa wapresident Emmerson Mnangagwa pana maziko achitaura kuti kwandabva chaiko handina kumuona zvakadai. Kudzai Jehovha. Tenderwa tapiwa Vamos ver, cheguei. E ali de para lá e
Simba ulivupi? Haleluya. 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 Jehova. Andei Road.